Reka dutangire tukubwira ko Madamu Jeannette Kagame yavuze ko kwibuka abazize jenoside yakorewe abatutsi mu 1994 ari ugusubiza icyubahiro abishwe bazira uko bavutse. Yavuze ko kwibuka atari iby'uyu munsi gusa, ngahubwo niturata n'igiti kuko ngo abacu bahorana umwanya ukomeye mu buzima bwacu. Hari mu ihuriro rero rigamije kwibuka ku nshuro ya 31 jenoside yakorewe abatutsi, hanyuma kandi no kwibuka urubyiruko rwazize jenoside yakorewe abatutsi, ryitabiriwe rero n'abasaga 2,000 baturutse hirya no hino mu gihugu. Hanyuma kandi Minisitiri w'Ubumwe bw'Abanyarwanda n'inshingano mboneragihugu Dr Bizimana Jean Damascene we yavuze ko guhera mu 1973 leta ya Kayibanda yashoye urubyiruko rwigaga mu mashuri yisumbuye na kaminuza y'u Rwanda mu kwica ndetse no gutoteza abagenzi babo b'abatutsi. Hanyuma kandi twerekeje mu yandi makuru, reka tubabwire ko umunyamabanga wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika ushinzwe ububanyi n'amahanga Marco Rubio kuri uyu wa gatanu arakurikirana isinywa ry'amasezerano hagati y'u Rwanda na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ibiro bishinzwe ububanyi n'amahanga muri Amerika byatangaje ko ayo masezerano agomba gusinywa ku isaha ya saa 8 hagati ya Minisitiri w'ububanyi n'amahanga w'u Rwanda Olivier Nduhungire ndetse na mugenzi we wa RDC Teresa Kwayikwamba Wegina. Ntabwo rero haratangazwa ibikubiye muri ayo masezerano, sibyo ko itangazo ritumira abanyamakuru rivuga ko ngo ari amasezerano agena amahame ngenderwaho muri diplomasi. Ibisobanuro bitangwa n'inzobere bivuga ko rero ngo amasezerano nkayo ngabagena ibintu birimo ubusugire bwa buri gihugu, imikoranire ku nyungu rusange nko mu bijyanye n'amahoro cyangwa se ubucuruzi, ubushake n'umuhate wa buri ruhande mu gukemura amakimbirane ndetse n'imirongo migari ijyanye n'imikoranire mu bihe by'ahazaza. Minisitiri w'Ububanyi n'amahanga w'u Rwanda Olivier Nduhungire yemereye ikinyamakuru cyitwa Igihe ko ngo hari isinywa ry'ayo masezerano riteganyijwe, gusa ntiyavuze ibyo ateganya. Hanyuma kandi n'amasezerano agiye gusinywa nyuma y'ibyumweru 2 mujyanama mukuru wa Trump ku bibazo bya Afrika Masade Barrose agiriye uruzinduko mu karere k'ibiyaga bigari akaganira n'abakuru b'ibihugu ku bibazo by'amakimbirane bimaze iminsi mu karere. Kuwa 8 Mata, Barrose yabwiye abanyamakuru ko we na Perezida Paul Kagame baganiriye ku mikoranire ya bugufi mu rugendo rugamije amahoro ndetse n'umutekano n'ubufatanye hagati y'ibihugu, kandi ko ngo ashingiye ku bindi biganiro yari yaragiranye na Perezida Ruto wa Kenya, Tshisekedi wa RDC ndetse na Museveni wa Uganda bari ubushake bwo kugira ngo amahoro aboneke. Hanyuma kandi Barrose yasobanuye ko rero mu biganiro yagiranye na Perezida Paul Kagame yasanze ashyigikiye icyo cyerekezo cyo kugira ngo amahoro aboneke. Aya masezerano y'u Rwanda na RDC agiye gusinywa kandi nyuma y'iminsi hari ibiganiro byahuzaga RDC n'umutwe wa M23 muri Qatar. RDC na FCM 23 byumvikanye ko ngo bigiye guhagarika imirwano ibera mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru ndetse na Kivu y'Amajyepfo. Mu yandi makuru agezweho muri aya masaha nuko Perezida wa Sena y'u Rwanda Dr Kalinda François Xavier na bagenzi be bo mu karere ka Afrika y'ibiyaga bigari baganiriye na Perezida w'umuryango wa Afrika yunze ubumwe EU ku mutekano wo mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Dr Kalinda n'abandi bayobozi b'inteko zishinga amategeko barimo Nelly Muti wa Zambia ndetse na Vital Kamerhe wa RDC cyangwa se wa Kongo, Carolina Serikeila wa Angola ndetse na Amason King wa Kenya bahuriye i Rwanda mu nama yiga ku miyoborere idaheza. Nyuma y'inama rero bakiriwe na Perezida wa EU akaba rero n'uwa Angola João Lourenço, bamugezaho raporo y'amakuru yakusanyijwe ku bikorwa by'imitwe yitwaje intwaro mu burasirazuba bwa Kongo ndetse n'ubugizi bwa nabi buhakorerwa. Inagaragaza rero uburyo byahagarara nuko ibiro bya Perezida wa Angola byabisobanuye. Perezida w'ihuriro ry'abayobozi b'inteko zishinga amategeko mu karere Nelly Muti yasobanuye ko ngo iyi raporo igaragaza uburyo bwiza bwatuma rero ikibazo cyo mu burasirazuba bwa Kongo n'akarere muri rusange gikemuka. Perezida Lourenço na Muti bagaragaje ko rero ngo uruhare rw'ibihugu bya Afrika rukenewe mu gukemura amakimbirane ari hagati ya Kongo n'u Rwanda yavutse nk'ingaruka z'umutekano muke mu burasirazuba bwa Kongo. Hanyuma rero reka tuve kuri iyi ngingo duhite twerekeza mu yandi makuru, tubabwire ko imibare y'ikigo cy'igihugu cy'ibarurisha mibare NISR igaragaza ko muri 2024 abaturarwanda 36,021 bapfuye muri 2024 kubw'impamvu zitandukanye.
ni imibare ikubiye muri raporo NISR yashyize hanze izwi nka Rwanda Visa Statistical Report igaragaza ko rero muri 2024 hapfuye abaturarwanda 36,621 barimo ab'igitsina gabo 19,843 n'ab'igitsina gore 16,178. Imibare ishingira ku mfu zandikishijwe binyuze mu nzego zitandukanye za leta mu Rwanda. Hanyuma kandi intara y'Iburasirazuba izi imbere mu kugira umubare munini w'abantu bapfuye kuko ari 9,358 barimo abagore 4,462 ndetse n'abagabo 5,296. Ikurikirwa rero n'intara y'Amajyepfo ifite abapfuye 8,289 barimo abagabo 4,555 n'abagore 3,734. Umwanya wa gatatu uriho intara y'Uburengerazuba yapfushije abantu 7,543 barimo abagore 3,482 ndetse n'abagabo 4,461. Ikurikirwa n'intara y'Amajyaruguru ifite abapfuye 6,404 aho abagabo ari 3,474 abagore barenga 2,930. Haheruka kandi umujyi wa Kigali wapfushije abagabo 2,221 ndetse n'abagore 1,827. Imibare igaragaza ko 54 n'igice kimwe kwijana bangana na 19,493 by'abaturarwanda bapfuye muri 2024 baguye mu ngo zabo cyangwa se mu bice byaho batuye. Hanyuma 45 n'ibice 9 kwijana ari bo baguye mu bitaro cyangwa se ibigo nderabuzima. Akarere ka Gicumbi niko kaza kwisonga mu kugira abantu benshi bapfiriye mu ngo aho bagera ku bihumbi aho bagera kuri 915. Gasabo yo izi imbere mu kugira umubare munini w'abapfiriye mu bigo nderabuzima aho ari 1,139. Mu bice by'icyaro abapfiriye mu ngo bihariye 59 n'ibice 3% mu gihe mu mijyi biri kuri 38%. Impfu nyinshi ziganje rero mu bari munsi y'imyaka 5 bagakurikirwa n'abari hejuru y'imyaka 85. Mu byiciro byose by'abapfuye abagabo nibo bayiganje uretse gusa mu cyiciro cy'abari hejuru y'imyaka 85. Icyiciro cy'abapfuye cyangwa se cyapfuyemo abantu bake ni icy'abafite imyaka y'amavuko iri hagati y'10 ndetse na 14. Indwara zitandukanye zirimo kanseri, diabetes, stroke ndetse n'iz'umutima nizo ziza kwisonga mu kwica abantu benshi kuko zihariye 47.7% by'impfu zose zabayeho muri 2024. Zikurikirwa n'indwara zandura zirimo sida, igituntu kuko zo zifite 42.9% by'impfu zose muri rusange. Hanyuma kandi impanuka zo mu muhanda, ubwicanyi bwo mu miryango ndetse no kwiyahura byo byihariye 9% by'impfu zose. Ni imibare rero yagabanutseho kuko muri 2023 iki cyiciro cyari kihariye 11 by'impfu zose zabayeho muri uwo mwaka. Umubare w'abaturarwanda bandikishijwe ko bapfuye muri 2024 warazamutse ugereranyije n'indi myaka kuko muri 2023 bari 32,853 muri 2022 ho bari 25,536 mu gihe muri 2021 bari 19,797. Ibi ntibivuze ko rero abapfuye biyongereye gusa ahubwo bishobora no kuba byaratewe nuko abantu basigaye bitabira kwandikisha abapfuye cyane ko muri 2023 ubwitabire bwari kuri 41.8% muri 2024 bugera kuri 46.1%. Uretse imibare y'abapfuye ikindi iyi raporo igaragaza ni imibare y'abaturarwanda bavutse muri 2024. Abavutse muri uyu mwaka wose ni 417 n'abantu 972 bariyongereye kuko muri 2023 hari havutsemo 373,260. Nyuma rero tugiye ku yindi ngingo nuko abasirikare bo mu ngabo z'umuryango wa SADC biganjemo abanyatanzania amakuru aravuga ko baburiwe irengero muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo aho barwanaga na M23. Abasirikare babuze barabo muri muryango wari woherejwe mu burasirazuba bwa Kongo ngo bafashe ku rugamba ingabo za leta ya kiriya gihugu zimaze imyaka irenga 3 ziri mu ntambara n'umutwe wa M23 muri Mutarama uyu mwaka ubwo imirwano ikomeye yarimo ijya mbere hagati ya M23 n'ihuriro ry'ingabo za leta ya Kongo. Nibwo bamwe rero muri bari abasirikare
baburiwe irengero. Amakuru avuga ko rero abasirikari b'abanyatanzania baburiwe irengero ari ababarirwa mu ijana, barimo rero barwanishaga imbunda zizwi nka 77 BM21 Glade mu duce twa Kibati, Kilimanyoka ndetse n'utundi two muri teritwari ya Nyiragongo. Bitekerezwa ko rero aba basirikari nyuma yo kubona cyangwa se nyuma yo kubona ko gusubiza mu mujyi wa Goma wari umaze kwigarirwa na M23 bidashoboka, bahisemo kwerekeza mu mashyamba, ndetse bivuga ko ngo hari ababa bari mu birunga. Andi makuru kandi avuga ko ngo hari abasirikari 43 b'abanyafrika y'Epfo nabo baburiwe irengero. Bivuga ko rero ngo aba basirikare bishwe na M23, gusa bagenzi babo bakaba barabuze uko bajya gutoragura imirambo yabo ku mirongo y'urugamba. Kugeza ubu muri Gashyantare uyu mwaka, igisirikare cya Afrika y'Epfo SANDF cyemeza ko rero abasirikare cyatakarije mu rugamba cyangwa se mu mirwano yasize M23 ifashe Goma ari 14. Icyakora muri uku kwezi ubwo bamwe mu basirikare bakuru ba M23 basuraga ingabo za Afrika y'Epfo, aha ni mu kigo rero cya Mubambiro. Mu byo basabwe uriya cyangwa se mu byo basabye uriya mutwe harimo kubemerera kujya gushaka imibiri y'abagenzi babo mu duce twabereyemo imirwano, ibishimangira ko uriya mubare waba urenga. Amakuru kandi avuga ko abasirikare ba SADC baburiwe irengero aribo babereye uriya muryango imbogamizi zo gucyura ingabo zawo. Ni mu gihe rero abakuru b'ibihugu bigize SADC mu kwezi gushize bashyize iherezo ku butumwa ingabo z'uriya muryango zirimo. Ikindi ziriya ngabo zikaba zarasabwe na M23 kuva bwangu Igoma nyuma rero yo kuzishinja kugira uruhare mu bitero ihuriro ry'ingabo za leta ryagabye kuri uriya mutwe kuwa 11. Hanyuma rero twerekeje mu makuru ari kuvugwa hanze y'u Rwanda ariko mu mahanga, nuko umutekano watangiye gukazwa mu mujyi wa Roma mu Butaliyani kubera ubwinshi bw'abayobozi bo hirya no hino ku isi bazitabira umuhango wo gushyingura Papa Francis uherutse kwitaba Imana. Uyu muhango uzaba kuri uyu wa gatandatu tariki ya 26 Mata 2025 mu gihe habura amasaha make mu kirere cya Roma. Hatangiye rero kugurutswa indege z'intambara mu gihe ba mudahusha bari hirya no hino muri uyu mujyi. Hanyuma kandi ikindi cyashyizwe mu imbaraga ni ikijyanye no gusaka, kuko rero hashyizweho ikoranabuhanga nk'irisanzwe rikoreshwa ku kibibuga by'indege n'ubundi. Hanyuma kugeza ubu nta ndege yemerewe kuguruka mu kirere cy'i Roma, ndetse n'icyemezo kigomba kumara amasaha 28. Izi ngamba z'umutekano ziri gushyirwa mu bikorwa na leta y'Ubutaliyani ku bufatanye na Vatikani. Hanyuma kandi biteganyijwe ko kuri uyu muhango uzitabirwa n'abanyacyubahiro hari cyangwa se bari hagati y'ibihumbi 150 ndetse n'170 barimo Perezida Donald Trump n'umugore we Perezida Emmanuel Macron w'Ubufaransa.